Zbirka priča o grehu. Priča 2.3. Zaključak. Enigma greha nije mogla biti do kraja osvetljena, kao uostalom i enigma postojanja zla. Judeo-hrišćanski mit u pozitivnom njegovom značenju o padu prvog čoveka Adama, iako nas ni on ne zadovoljava u potpunosti, veličanstvena je simbolika nečega nedokučivog, bar za ljudski razum i nečega što se možda odigralo u eonima kosmičke i zemaljske prošlosti. Svi ljudi na zemlji, bez obzira na rasu, naciju i religiju, znaju, i kada neće da znaju, za greh. Za razliku od drugih velikih religija sveta, pre svega hinduizma i budizma, koje gaje blaži stav prema grehu, a onda i prema krivici i osjećanju krivice, sve tri monoteističke religije daleko su strože, često surovo stroge, naročito u ranijim vekovima prema čoveku i njegovoj suštini. Ove religije traže ličnu odgovornost čoveka za njegovo moralno i etičko ponašanje, onu odgovornost koja zahteva dublje poznavanje osnova svoje religije. Današnje prelazno vreme krize, mada je kriza u životu pojedinaca i naroda bilo uvek, upravo je zato opasno što čovek u 21. veku, prvenstveno na zapadu, hoće da negira postojanje greha, relativizujući ga maksimalno, a samim tim hoće da skine sa sebe odgovornost za svoj život, kao i za život svoga naroda. Ako nema greha, nema ni krivice. Otuda relativizovanje greha i zla, pomešano sa još pogubnijom ravnodušnošću. Nije više neophodno da budemo teisti, da bismo bili svesni svoje moralne odgovornosti, kako prema svojoj porodici, kriza patrijarhata, a šta posle njega, tako i prema svome narodu, jer smo stigli do one posljednje odgovornosti, a i ona ima poreklo u religiji, prema majci i zemlji. Kolika je tek to odgovornost? Da li je još moguće postići ili dostići novu svest, proširenu svest kod budućeg čoveka i to čoveka u cijelom svetu, koji bi iz ljubavi prema zemlji uložio sve svoje duhovne i materijalne snage u spasavanje planete Zemlje, umjesto na besmisleno trošenje energije i sredstava na oružje i drogu. Gomilanje oružja dovešće do novih ratova, a droga do strašnije apatije, uninija, kažu hrišćani, prema svemu živom. Nemoguće je da do ovakve nove svesti u čovečanstvu dođe bez prepoznavanja greha, svoga ličnog i onog narodnog i opšte čovečanskog. Eros i Thanatos, njihova međusobna borba koja uzima sve žešće vidove u našem dobu, mora biti odlučna. Božja ljubav prema čoveku, ali ne zaboravimo slobodu koja mu je od Boga podarena, možda mu neće ostaviti sopstvenu odluku da uništi sebe i Božju tvorevinu.